Muri iki cyumweru mu kiganiro Bungabunga Ubuzima turareba ibikorwa byo kwitangira ubuvuzi bigamije iki, byahinduye iki. Muganga John Feder aratuganirira ku nzitizi ziboneka muri ibyo bikorwa n'amahirwe imiryango yihaye intego y'ubuvuzi muri Afurika ifite. Ikindi, ubirebye ntiwakwifuza kubirya, ariko se byaba ari byiza ku buzima bwawe? Izo nkuru hamwe n'izindi ni muri kiganiro Bungabunga Ubuzima mu gitegurirwa n'Ijwi ry'Amerika. Ndabaramukije, ndi Eugenia Mukankusi. Mbashimiye kuba muri kumwe natwe muri iki kiganiro. Buri mwaka abaganga, abakorerabushake, abaforomo n'abaforomokazi ndetse n'abandi bakozi bo mu buvuzi bagera ku bihumbi bajya mu bice bitandukanye byo ku isi mu butumwa bujyanye n'ubuvuzi. Abahabwa izo serivisi ni abasanzwe bafite ubushobozi buke cyangwa se bwa ntabwo bwo kugera kuri serivisi z'ibanze z'ubuvuzi cyangwa iz'ubuvuzi bwateye imbere. Kuba umukorerabushake muri Afurika byatangiye mu kinyejana cya 19 byari muri misiyo z'abanyamadini. Kugeza ubu ibitaro bya za kiliziya na za gahunda z'ubuvuzi bitanga byibura 25% bya serivisi z'ubuvuzi mu bihugu hafi ya byose byo muri Afurika. Habaye kwagura misiyo z'ubuvuzi kugira ngo habeho n'amatsinda n'abantu ku giti cyabo. Turahera muri Senegal, aho ubwato Africa Mercy bufite ibitaro bidakorera inyungu ku isi buri ku cyambu cya Dakar, aho abantu bavurwa ku buntu nyamara batari buzabashe kwitabwaho mu buryo bwizewe cyangwa se ngo babibonere ubushobozi kandi ku gihe. Ibindi, ahenshi mu bihugu bya Afurika inzego z'ubuvuzi zirangwa n'inkunga idahagije mu kubaka ibikorwa remezo by'ubuvuzi bya leta. Aha ibitaro n'ibigo nderabuzima kenshi usanga byitwa ahantu ho gupfira. Mu mibereho nk'iyo, ahazaza hazaba hahe ku rubyiruko nka Mohamed na Marie Madeleine bafite ingingo zamugaye. Mohamed arwaye indwara yo guhengama imisaya. Se umubyara Maktar avuga ko ubwo burwayi bwatangiye buhoro buhoro bukagenda bukura. Mohamed yabaye mu bitaro byo hafi y'iwabo ngo bamukuremo ikibyimba yari afite mu mutwe. Icyakora uko kubagwa ntikwagenze neza. Ikibyimba cyongeye kugaruka kandi kirimo kongera gukura. Uyu mwana na se batakaje icyizere. Marie Madeleine w'imyaka 13 afite uburwayi bw'ingingo. Ku ishuri yaratotezwaga akananirwa. Nyirakuru avuga ko byari bibabaje, ariko umwuzukuru we yabyihanganiye agakomeza kwiga. Marie Madeleine na Mohamed nta yandi mahitamo bafite uretse kwakira imyemerere rusange y'abaturage baho batuye bibwira ko uburwayi bwabo bwatewe n'imbaraga zidasanzwe cyangwa imyuka mibi y'amarozi. Marie Madeleine aritegereza impera z'imisozi imukikije hirya mu ntera ndende ku kirwa cya Gore, aho mu bihe by'ubucakara amato avuye mu burengerazuba bw'isi yajyaga avana abacakara batwawe mu buryo bwa kinyamaswa bapakiwe nk'imizigo hasi mu bwato. Ariko ubwato abona burenze kuri icyo kirwa buragarukira ku cyambu cya Dakar. Ni Africa Mercy, ubwato bunini bukora nk'ibitaro mu gutanga serivisi z'ubuvuzi. Ni ubwato bugari cyane bufite intego ikomeye yo guhindura ubuzima bwa benshi no gufasha ibihugu. Kandi icyizere ubwato Africa Mercy burerembana ku nkombe za Senegal kizanye ibyishimo. Imiti igezweho y'ikinyejana cya 21 nta kiguzi kuri Marie Madeleine na Mohamed hamwe n'abandi babarerwa mu bihumbi bafite uburwayi nk'ubwabo. Of access to safe, affordable and timely surgery. And so we work on that problem through. Turimo gukora kubaga ni kimwe mu by'ingenzi bigize gahunda yabo y'ubuvuzi. Bwubatswe hanatekerezwa ku guhugura abakozi b'urwego rw'ubuvuzi b'imbere mu gihugu. Bufite na serivisi y'amahugurwa. To accommodate that observership and that mentorship and that training component. Bafite uburwayi nk'ubwabo. Abagore bari barasenzwe n'abagabo babo cyangwa abana banyegwa na bagenzi babo mu mashuri barasubira mu miryango yabo bahindutse rwose byuzuye, kandi bongere kubona umwanya ubakwiriye mu muryango, bongere bamwenyure. Muganga John Feder ni umwe mu bashinze Africa Mission Healthcare, akaba n'umuyobozi mukuru w'uyu muryango. Aratubwira ibyo misiyo z'ubuvuzi zagezeho
n'icyo bisaba. We're not talking about short-term medical mission trips. We're talking about long-term partnerships with mission hospitals that have usually. Ntabwo turimo kuvuga ku ngendo z'ubutumwa bwa kiganga bw'igihe kigufi. Turavuga ku mikoranire y'igihe kirekire n'ibitaro bya gitumwa bimaze mu turere imyaka 50, 75 cyangwa yewe n'imyaka 100. Kandi rero icyabaye uko igihe cyagiye gishira nuko byinshi muri ibi bitaro bitagifitanye imikoranire nk'iyahozeho n'imiryango yabishinze. Rero ntibikibona mikoro nk'ayo byahoranye. Twegera ubuyobozi bw'ibitaro tukumva icyo bakeneye. Ibitaro bitandukanye bikeneye ibintu bitandukanye. Bimwe bishobora kuba bikeneye gufashishwa ibikorwa remezo by'ibanze. Nko kugeza ubu ku bitaro bike turimo gufasha mu bijyanye n'amazi. Turimo gutera inkunga gahunda y'ubuvuzi bwo kubaga abana, ndetse twafashije mu gutangiza gahunda ihugura abaganga ku buvuzi bwo kubaga inyama z'imbere mu gatuza muri Kenya. Rero mu by'ukuri biri mu byiciro binyuranye, kuva ku byangombwa by'ibanze kugeza ku mahugurwa yisumbuye ndetse no mu gutanga serivisi. Iyo tuvuga ku miterere y'ubuvuzi muri Afurika, akenshi wumva kwiheba kwinshi, kandi hari ubwoba bwinshi kubera ko hari ibikeneye gukorwa byinshi bitari bushoboke. Ariko nibwira ko dukwiye no kureba ku bintu byiza byagezweho. Urugero, impfu z'abana bari munsi y'imyaka 5 zaragabanutse kuva mu myaka 25 ishize. Cyo kimwe n'impfu z'abagore bapfa babyara, ariko haracyari byinshi byo gukora. Naje bwa mbere muri Afurika y'Uburasirazuba muri Kenya mu myaka 20 ishize, kandi icyo gihe icyorezo cya virusi itera sida cyari ku rwego rukabije cyane. Nta gifatika cyo gukorera abarwayi cyari gihari, ariko uko ibintu bimeze uyu munsi bitandukanye cyane n'icyo gihe. Hari abarwayi ba sida babayeho byuzuye mu buzima bwabo bwiza, kandi umuryango wacu wahuguye abaganga benshi bita ku babana na virusi ya sida. Abasoje amahugurwa muri gahunda zacu bari hirya no hino mu gihugu, ubu bita ku barwayi, ndetse akenshi bo ubwabo banayoboye gahunda z'ubuvuzi. Mu gihe ushyize umuhate mu byo ukora ukabigumamo igihe kirekire, ushobora rwose kubona umusaruro w'agatangaza. Buri gihe hari uku kugereranya hagati yo gukemura ibibazo by'ako kanya abantu bafite ndetse no kubaka gahunda y'igihe kirekire. Ku muryango wacu twe twibanda cyane ku bisubizo by'igihe kirekire no kubaka gahunda zihoraho. Nari mu batangije gahunda y'ubuvuzi bwihariye bwita ku ndembe muri Kenya mu myaka irenga 15 ishize. Kandi mu gihe cy'icyorezo cya COVID, ubwo bumenyi twari twarahaye abakozi b'urwego rw'ubuvuzi ku bitaro bwarafashije cyane mu kurokora ubuzima. Muri gahunda yacu y'imyaka 10 hari umubare w'ibitaro twiyemeje ko tugomba guha ibikoresho muri icyo gihe cyose. Ijambo uburame nibyo ni ijambo rigari cyane kandi n'imvugo y'ingenzi. Ariko urabizi, ndi umunyamerika, kandi nzi uburyo urwego rw'ubuvuzi rwa Amerika rushingiye cyane ku bufasha bwa leta, rugashingira cyane kandi ku nkunga z'abagiraneza. Ntirwubakiye rwose ku cyo abarwayi bavana mu mifuka yabo ngo bishyure. Niba ibyo ariko kuri ko mu bice bikize by'isi, ni nako kuri gukwiye kuba hano. Ntabwo tugiye kubaka urwego rwihagije rw'ubwarwo mu myaka 10 cyangwa 20. Akenshi hari ingorane zirenze ubushobozi bw'umuntu. Dufasha ibitaro byo muri Sudani y'Epfo na Sudani, kandi ibyo ni ibice byaranzwe akenshi n'umutekano muke mu bya politiki. Ariko nubwo bimeze uko, abakozi b'urwego rw'ubuvuzi bakomeje kugaragaza umuhate mwinshi n'umurava, kandi akenshi amatsinda bakoreramo yabaga agizwe n'abaganga b'abamisiyoneri ndetse n'abakozi b'urwego rw'ubuvuzi b'Abanyafurika bakorera hamwe mu gukomeza kuvura abaturage. Turashaka rwose kwibanda ku kubaka ubushobozi bw'ubuvuzi bw'imbere mu bihugu, kubera ko tuzi ko mu gihe umuryango wacu wahagarara mu myaka 10 cyangwa 20, ibi bitaro bizaguma kubaho muri Malawi cyangwa mu Burundi cyangwa se na Gabo. Turifuza rwose kwegera iyo miryango, tukayongerera ingufu, tukayifasha kwagura gahunda zayo z'amasomo y'ubuvuzi. Kimwe mu bintu byiza kuri ibi bitaro ni uko bishobora kuba biri mu gice kimwe cya Afurika, ariko bikagira ababihugurirwamo bava mu kindi gice cya Afurika. Hanyuma rero abasoje amasomo bagasubira mu bihugu baturukamo, bakajya kuvura, kwigisha no guhugura abandi. Umuryango w'abaganga batagira imipaka wohereje itsinda ry'inzobere mu mudugudu wo mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Niger mu ntara ya Damagaram, ahabarwa abana byibura 30 ku munsi bafite indwara zituruka ku mirire mibi. Inkuru irambuye. Muri uyu mujyi mutoya wa Magalia uri mu birometero 90 uvuye mu mujyi wa Damagaram wa Niger, abakozi b'ibitaro barimo kubona ubwiyongere bw'umubare w'abana binjizwa ibitaro.
abakozi b'urwego rw'ubuvuzi hano bavuga ko benshi mu bana bakirwa kuri ibi bitaro bazahajwe n'imirire mibi, aho abagera nibura kuri 30 barimo kwinjizwa ibitaro buri munsi. Safalau ageze ku bitaro ateruye umwana we kugira ngo bamusuzume. Avuga ko amaze iminsi myinshi afite umuriro mwinshi ndetse anakorora. Nyuma yo kubonana n'umuganga wa mbere usuzumye umwana we, avuga ko yoherejwe ku muganga wa kabiri, hanyuma nawe amwohereza ku wa gatatu. Abaganga basuzumye umuhungu we basanze afite imirire mibi ikabije, ndetse bavuga ko akeneye ubuvuzi bwihutirwa. Umuhungu wanje araruka, anagwaye impiswi kandi agwaye n'ibisebe mu kanwa. Abaganga bavuze ko agwaye imirire mibi. Ku bindi bitaro byo muri Tinkem, igiturage kiri mu birometero 15 uvuye mu mujyi wa Magariya, abagore bazanye abana babo bafite uburwayi butandukanye. Abayobozi b'ibitaro bavuga ko buri munsi bakira nibura abana 200 barwaye indwara zifite aho zihuriye n'itangira ry'igihe cy'imvura. Indwara ziganje cyane mu zo tubona ni impiswi, kuruka, malaria, ibicurane bikomeye n'ibyoroheje, ndetse n'indwara zifatiye ku mirire mibi. Umuryango w'abaganga batagira imipaka uburakorera muri aka karere uvura abana barwaye imirire mibi na malaria. Abakozi b'uyu muryango barimo kandi gutanga inzitiramibu ku baturage nk'uburyo bwo kurwanya icyorezo cya malaria. Ingamba nshya twabonye ubu ni ukwegera cyane aba baturage tukabatura umutwaro, tubavuriza indwara kandi tukibanda cyane mu bice by'icyaro. Ibi turanabikora mu rwego rwo kuruhura ibitaro bikuru bya Magariya birengewe n'abarwayi benshi. Umuryango w'abaganga batagira imipaka uvuga ko umubare w'abana barwara malaria n'imirire mibi ushobora kwiyongera mu kwezi kuje muri aka karere kuko hagwa imvura nyinshi. Kuri bamwe igitekerezo cyo kurya udukoko kibatera ubwoba, kandi rimwe na rimwe ntibiba binanogeye ijisho. Ariko impuguke zivuga ko utwo dukoko dufite intungamubiri z'agaciro kandi ko kutworora ntacyo byangiza ku bidukikije. Ibindi bisobanuro. Nariye kuri shokora yo mu binyabwoya bya mopane, iraryoshe cyane. Iyi ndyo yawe yongera imbaraga, imeze nka shokora isanzwe. Yari nziza cyane kandi iramecuka hamwe n'ako gaproteine karimo imbere. Even though you find mopane in South Africa, in some also other African neighboring. Ni ubutumwa bushimishije cyane rwose. Nubwo bwose ibinyabwoya bya mopane biboneka muri Afurika y'Epfo no mu bindi bihugu bya Afurika bituranye, intungamubiri zabyo ni akataraboneka rwose. Byifitemo 60% bya proteine. Proteine ni ikintu dukenera buri munsi binyuze mu mafunguro anyuranye turya. Rero iyo ni imwe mu nyungu ikomeye cyane kuko ni isoko y'umwimerere ya proteine. Byari byiza cyane. Dukunda ikiganiro Ostex biratangaje. Ninde wari uzi ko wakora ifu mu binyabwoya bya mopane? Ni ubutumwa bushimishije cyane rwose, cyane cyane aho bagira bati uzi n'ibindi. Yego birasa n'ibiduteye ubwoba ho gato, ariko twiteguye kugerageza. Bimwe mu bisubizo ubona ni nkaho hari ukwitinya. Abantu batekereza ko ari ukwitinya, kandi turafata video mu gihe barimo gusogongeraho, kandi bakishima iyo bamaze gushonaho, ugasanga bagira bati oh biraryoshye cyane, hanyuma bagakomeza gushaka kuryaho bigasaba ko tubahagarika. Oh yewe, na shokora ni nziza cyane. Byari bishimishije, ni byiza. Naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ku yandi makuru yerekeye ubuzima n'inama zabafasha kubaho neza hamwe n'ibigezweho mu buvuzi, mwegerejwe ry'Amerika kuri Radiyoyacu.com. Mwadusanga no kuri YouTube, Twitter na Facebook Radiyoyacu. Naho ubutaha kandi mukore ku buryo umunsi wanyu wari wose uba uw'ubuzima buzira umuze.